take a role michi talk kam boss ni boss tin la boss lo akot chike boss in konti la boss rar ken boss lo akot chike right ke kwi mushni ke kwi Tyson offering you know ken boss lo akot the tandien ka ji Africa tandien ka ji Western world you know la boss in konan te ka Western world lar kanene yen boss in kondi la pastor tinte ka Africa sia siang kos ka mandana shalat ka Bible sia ja banpin yen sia ja banpin yantama ko kan yutun kon tin kwala kam ye la Tyson offering tin shala da kon yala no ba ka kam chan ku yen la reng na rodun kaka ladien ka dwel kaka ko yen ka torbiyeli kaka chen yen be ni suni to go be ni to dab dor kun go ka ran do ko rode jeli lo jin kwerm dit lo ku yen le sham ni yutun kon te shala ron ba shan ba kan kaka shi bosun kon te ka Africa gwasan me shi ka kech long chikan wo yen pain kun yen kon te Western world ke yen de kon den kwikungu tin kwikot ko kon chaka right ko chaka jade lad bang atele me jingne chaka jogo nene akozi mi shejek a sheko jek an siang kwara kot a jene to beje lor ka bang da ko nyono yen pain kun yen bos kon te la pastor ka Africa ano kwakaneje right kot kaye kie ngu mlod jenam ko kente kondial te cha te kot kalar ke jize kalar wal eno kenda to e ken bala ledo wa me Jesus me sheben me shaje benak ken diality wa shagane kel kanga ke pon Jesus shagane ken dial so chibo South Africa chikana lok chikalaro chejen wasa me ala bursin konta ka Africa chicken right ko chicken jaka commercial chicken jaka edunko kanajan chicken jaka market alo gor kan yo kaje ko jen tyang jen lo ko dong di business do di ndere jelep chicken bos konan teka Western world kan jogo yen pain kun ka yene konden chi kot chicken do brande pale ke do di yen pale shaje bay mutite ko muti chalar ko nyal no baga kambo yaga jogo jili bay to guardian chato Old Testament and dormo chala Old Testament wa chatok me cha ye chu chaje banak anyogbo re Bible me alat ka kwi tithing offering chala no baga kam chan ka ngala chan re lo ko tin kwai yele dol yo ka kwidien bana nyo de gamu de dien nyo ka ne ko ken na rajeme